Kasiano na ne brason yada ni teko tego asene ni nkranhye nsema no pay ensem ne yetodwa mu bi ya wo betine kane Cocoa board workers and so at yetua akodrum wo mrahye bedwafiem yade sansam ni nchiremu so ebebremo abrantie bi na aye no ho se wo ye dumgya adwuma yeni wakobokro no amya kire no sansam no ne nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase wo Facebook/Adom TV kase no wo Go TV channel 176 DSTV channel 280 medin ediafia amankwa tamaklu afia ni die motie se den nsam ni nchiremu ankasa etie empanifo ya womo eye kane adwumayefo a na womo wokoko board nei womo ede wakosama kwa akoto mrahye bedwafo anim se yeyi womo di wo abra no womo eye adwuma tetebre no mu bepem sa abre ne mebi hyeda nko ye mfama womo nti womo de womo asama beto mrahye bedwafo anim se womo nka bi ma won a Adom TV kase etwaso Womanfo akane na omu yejuma ewo Cocoa board eye afe 1993 ede ko 1994 no na womo ahyentade nkokọ ekita enua a womo atrotro so a womo ekyerese womo package bi wo ho a womo ehwe enim sempenifo ede bema ma womo ensa enkan abra mo kopie mu ewo mrahye bedwom no womo de womo asem ekoto mrahye bedwafo enim se wonhwe na aban no entu ho anamon na womo nsa enka openi onu na odi won anim eye William Boedu ensem no sei ana okirem sika na ode makoko bon penifo se wonfa emaye na sika na nyina medu ye nkyɛn ma titi bi adi nti wonhwem ne kaaka bia no wonye ma yenu sɛ so set probe no betumi ayɛ sika se ne sika yedema nanso wanfa ma nti naka no mo ye kaka hunu sɛ esan sɛ sika no wanfa ma ye no tan ode ma e besi enne ha e kase na ko sitama parliament be wi hu no yesa gi interest bi ko sika no ode ma me a kamo de be womo nsem a womo ekruchi gru nkrata so a potokasem ye kan se petition no dom kese no ene dom ketwa no ene ka won ho ebom agiye na womo a womo giye no eye Stephen Jalula ana samo okujato ablokwa receive you today and to assure you that we will serve as the conveyor belt to make sure that this petition is delivered to the Right Honorable Speaker's office. We commend you once again for using democratic processes and peaceful processes. And we are in solidarity. We will do all we can in our power to make sure that the contents of the petition receive attention. You would take the necessary action that will lead to the resolution, full resolution of your issues. Thank you so much. Yeshanwa ni onya ni mfinhia duonu akiri ho kona duasa ene wabɔ no ho so yo bi oyedumgya adwuma yene na wode no afamu akowia adwonwo ene ngo ewo abiaze tobo ase ewo mfantman mensinimu ewo mfinfin mantemu adehye na kire ne nyame ene di ne ho afusan nkante sade akɔ maburo na akuno Adom TV kase etwaso ngona kwanti do no papa na mu nkwanti wo wa na akoko ngona we ka ha 3 times mpani 3 times first one wa chire ho second one wa chire ho mo no okowie jedu wadam bread na aso na adwuma kuru bi so we hala to ba de fie no so the same thing so ya dem no okete police for say mo no ho aka mo we wie it's after the third only man that dia wa be ya mumu ya tiri no no man say mate da makasa ma brother mo dey be fi hwanti na min wo hwan na ma ken mo on ba na sidio si ya na esri ken no mo ya yin dai ana papa and brother na o ye mo ho na o be kasa na be police en o be mi ho no kan dey o me bo wonu ngo a o si sila eduma mo hwan ma wa ti sala kwa ho ma anko wode ko mo obi go pe no de nyipa ni we gwen abeke ye bushi hwan oye da na ti hwan e pebi wo ho abeke enti yen hwoman se nyipa de obefi wo bebia yan friend enti mo wo ha na mo hu ne sasa de tin bi siru ko ekwe abe ye ti ho ento so okwe no kitafon oye ta keypad bi ento ode ba na on da min phone na edum na mfansi charge man na oye wo ka ye adwuma bi na on mpanyfu bi a on ho nam wo domase ade domase nti o be charge no phone na onye eya na wa afro ho na mti yo na mti phone si charge nti wanna ma jun ya masai onye de first service ni so ma ya den ma akwo ewia to no na mo frɛ
bread no ye adwuma wo fa na oye si no wura ni bi say ne wo no ye wale port police no sin you wale port police na me say na ho aba no so da bi wo mai papa abasiriwa no a na wotwe mu mfinhie aduoso mienu George Mudo wono ankasa ne yire papa bi wotwa ne ti afri so ewo abe potia ben kokko ewo kwawu west mensimu opoe mantemu no yede ne kogina adaka mu anura me yede na tomu na wotwe mienu so onsamra na ensam no yento ani die so Samuel Lifo amene ofi mu ne yode menu aba no eno so fa mo ba court papa no ankasa je tum na enso court se na wotwe mienu mo nsamra sa so fa say na mo hu okay well senior hu say court anya ene sa dia omo fa no ngosi ansan na 2 weeks no do a na ye hu ni e be ya fa na mo ane aban pede for police for court for na be wo fa sini mu mienu e be ko so ho ma ye do mo ko bu mu kakra say na mo hu no well I know she na mo so mo do be tu mu kakra na ye wi court o ma ja mo so akra enti abusuan say na mo fa okay well abusuan de say o ma nya ja mo ma ya ye da nyame ase Nana any assemblyman or wo de MA basic ewo Western region esrepa sese de wo mumra meboa wo mo na won suku dan na wo hone bobre no enye se suku 14 mu enso to na nu ntamu ni apa dan no so school dan no so ama wo mo ani aye won tasentase assemblyman ene nam no wo sresese be ya e betumi aboa won na nkora no school dan no ebe ye yie oni Adom TV kase edi nkomoyi Sane se enchanse a egu pe wo de MA basic school a ewo Pisi Aheman ye ewo atoyemantam mu wa penti no adesuanfo entimi anko school mu anko de eno enenam so a assembly member owo pe wo de Alex Baako ajeje ntoboa sene ebeyi a wonum ebetumi ayensisi adwumadie ewo school dan no ho enam so ma enei wone nana Kofi Frimpong ene afoforo bi akwa akohwe bepenso a wode se adwumadie no eduru wone amane boni etwetwe nkomo meme bae no mo letu manim se omo school dan nye ampans mo ko na dan nyina acheche ti me hye omo bose me force me school dan den amo ti school dan ma akọ esim edu lenten isi edu bia se di nwia edukusu na Kofi Frimpong ayi odikuro ewo pe wode ono so edito yamane boni animu se kwan assembly member ya faso ede aboa sabe obetimi ayensisi adwumadie ewo school dan no ho no yade a so nani ya ne senti watoto asete mamufuo nyina se wono mo hye anamompa assemblyman yi atu esu no won so won school no honorable obaye no wan hye ebo se obesi school dan amaye obaye so be opasamreman yento abama no start so ye kwan nti kwan ye ni mu ana me ka kire de se me wo school dan bi wo ho a ye nnua e kire do so abu it is ade omam cement be 5 bags na ka be fan plastic e kire no no ka kire se sade e kire obeba de yakwa akohwe nti ade e kire ye no obaye no ka kire me se edan no ne aye no se omam cement 5 bags kra still edan no enye edan no betimi abu nti sade a obesi school dan for frama me ode shase a wosia bedru pempeso a enne ne da ye di nnua ne ade eko na ye de akwakobo edan no Osofo ya wo ehwe yensika samu ntoto ye e de ababeto edwase Tollbooth no ye befrase na fe yakotena ho agigiska eno nam so amadom kase ya bobo apro a ne yakwakodu dunkwa Tollbooth ya ye ne ade hye ye wo hodi enkomo ewo Apadencha West mensinimu ewo mfimfin mantemu na wo nsama a wo ka no eni kwa de say ye ho akire papa ye ma so ko school say school a ode ma ye kwa kan kwa nje say wa mato na ma ye be de kwa na nkwa na ahwe no so ma be tse no ye ti ye sra no so ode to ne ba ye sra na omo aye na say ye ho akire so ye de akwa ye didi da ko kwa no ano ti ye sra no ne de onye ma ye ka ne du o mu nyina ye ti me de ye sa to me se me ti me gu atoba say kura na ka ne enyina bla ye ho kire ye na nana kura sa ko hu ye obamu say ye yura ho pa ye ti mi su ha say ya ne de ni ma kofi eni ba su mi anka sato ho anka se ho so we abro 3 days na sa de aba ti be de kwan ma hemba na me de no be ti esre na omo aye wai te 81 ana me start ya de ton wa ha me ko school ba me pon ha na be ye adwuma data me fie nye ma me ni bi papa ni bi nti ha ya ne kuta me de bi to me books me de bi to me papoa ana na nsen ya me ye dan me worry ya me call ya me buy ye aware ne nye mago me ma kuta me
Mini adwuma ya ha ya na kuta me a me de hwa mafrei omo school mo omo didi omo bibiala makwaje obi lon a me de ye adwuma da ko pe anapa ya de ba ye bedu ha ya se na na betam toyi any adadi de me so me ne kunu ne mpeno me ne boafo bia me ne obi biala okwa abedi bia blam me ban so yare enti sisi ade sanana se wodi to ni ba ye Ghana my mo ka bi maye na sisi ade man ya ya bofo ye bedi cry ye didi ba ko age se chana no pa Asia share gender social protection so ne adwumaku ensha base efre won engage now Africa one more Asia na womo dwendwe kwan ya befa so na nkra ya ye fa womo koye nkru to dwuma no ebetimi abrase afiwe wombotaye no wani so ade hunu sa nkra no braso se wo so womo ko school ko sua de enye se ye do womo ekoye nkru to Adom kase eto so through training any awareness raising anyway no say for reporting enti nkrofo reporting so out me rescue na me can say over the years no ye nyina it me rescue about 821 which is a lot of progress. Yes, 2022 about prosecution ayenya 22 convictions e chese omo aye jaili yomo 22 police enya bi immigration enso den enya bi yoko fo nso kra wo cases e bi nso kra pend wo court a ye den yegu so a edi enti no say statistics am cases ni bi kra ye ongoing na wo court 7 regions enya enya asa convictions ifi ye Eastern wom voter wom Enwachi and a country director woda engage now Africa no Cecilia Mankwa echere wontire mu ponti a wode say dwumedie ehye so na engage now Africa from nya kan ni nyina no hu say ye organization bia we are very passionate about lifting people out of poverty. We are so passionate say obia e was obia nya that free will of doing things na obia so nya ne e was so onya obetimi ade ahwe ne ho Ejumekoi ehye kwan se oni asoye be ye adwuma abomu se be ye a onbotaye no obetimi edru ho Komla Fasi eye executive director ya woda ekoyi ano odina dwenkyere etudwa ne ye pese ka chem se mumbu ayen ye mbo dewro efise nkrofo bebre enti saasemu a ye kenye eyade a obroni beka this is the one of the most fastest growing crime in the whole world uyi arms any drugs if you are enti yeni age sema beka ye ho ne ebesere mo se munche na ye nuanom a omo okro nkitua mu no omo so ombetie na adwuma no akoso wawa Adom TV Badwam kase na ugiso no na West African Examination Council WAEC for de kokobo mu de masuku ranom ene emu adwumayefo nyina se fees akese bi a womo ejejeje won kra no ho won sohwe bremu no womo ani na ho na wonyai public relation officer wo WAEC Mame Agnes Taikujo no de semi to dwabra won nsentwefo hie di nkomo a womo hwe ani mu se senior high schools ahodo be 978 de ne ye betwe womudin se candidate for 2023 and so hwa edawo animu ye afi nia WAEC yaje atum say ye registration fee ne ye for 7 or 8 subjects 381 Ghana cedis 24 pesos. The account will be broni beka ne practical or oral test no no a free 14 Ghana cedis 50 pesos. Ekosi 19 Ghana cedis 50 pesos. Ka enye sika yaje atum for registration no. Yabo omokoko se eti amra. This jumadie na se yensa so mu a emra eni obedi. Enwachi and a Reverend Victor Brewer were head of legal ewo WAEC. Nso etu omanfo nyina afo se won hwe won hu yie ewo enipa bonefo a won na ma be fonten tan so epa akwan ahodo nyina so e de agiska efri omanfo ho. Ya hwe yie na obi anje usika anka nchro se obemma wo apase nso hwe. Ya hwe yie na obi anje usika anka nchro se obemma wo results a emu ehwampa. Ya hwe yie na obi unregister wo ewo kwambo ni bi so. Enti ye de san yama nyina atudwa ewo ye website na ye besre se obia emfa ne abefu mfidie na onko ye website na onko hwe nsem a ye de ato na eno ne nsem a eye krogen
Mampania Bediache, Dr. Mahmoud, Baumia, Sir Gold for Oil Policy, and the Babas son, and near our mine garden move. It's a near make us say, O call fuel stations and no, for Bono, Ebasako from Beam, the Numun Sam Madum TV, et also. Next week is not actually, Professor has just said, it's not that far, it's tomorrow. Tomorrow we will see the decline in prices that we expect. And I must say, all thanks should go to the Ministry of Energy, to BOST, to MPA, to the Bank of Ghana, Ministry of Lands and Natural Resources, and the PMMC, who rose up to the occasion when we face this crisis of a rapidly depreciating currency along with rapidly increasing fuel, transportation, and food prices. Wasan edi tudwa se anamoya ban no etu no ebeboa ama oman no enya sikabotene $4.8 billion ano ebe free agudie a yede koje fanwo no. But the savings in foreign exchange when we do this will be an annual saving of around $4.8 billion US dollars every year when we get this done. And that means that the oil importing companies, the BDCs, will not be going to the Bank of Ghana and looking for $4.8 billion to buy oil. We will buy that oil with that gold with our cedis, convert it into the oil payment, and therefore that demand will no longer be there.